Akwaba shronko eba too much GH yefide yi eso nana ama owusua enemy din na dano the air trendy ewo omanyimu enamde eso mo we yefide kese yi eso na me ka ne sano eye nyame ehunwumtuni ene ebiem so no saye nyame kasamafo eye evangelist dina Asamoah ba bontin ebiem na abonti awabe eye support kese pa ene wode abetai honorable echi ewo na djuma wodi ewo ne to the situation no so say wo expose asofo wo mom ya trofo edi fat say wo fa kwan bo no so ebo nipa dodo na apo na wo che ne nsem no wo kire say okwan a honorable enam so a wodi wo mo aba bonti nia no eye nyame kwan so pepepe eno na me san say wo ba nyame asem mu krampa nyame aka say ebiri bi kraba obeyi ni die wo mu efi no wo mu ewo nyama efi na be fra ni die no obeso ne so eyi ni die wo mu nti ono die ohun ni say nyame mu na honorable edi say dwode nti support ne power tie ne chipa na ebiem so no wo mo ba bonte ni tutu asofa wo mo kasetia say honorable nyame adwuma no ohun ni say wo mo to sin kakra san say se wo mu nim nyame asem pa enko wo ma bonte embe kasa entia adwuma honorable edi na sa ensem we emu nkyere mu de bremu sesi anu nti mo ne bre mi twa me ho edi aba oba merci ima akwaba shonko Miniaba, aba usia. Me filutu. Me joso. so wa onu se mi aka se me feel that tu ka so feel mi anya hwe ma me me na me feel first bibi aboko Nyame adom bibia yebuko. ede wade asem oba merci evangelist dana Asamoah ababontin na oba ye no so o hwe ne kasa mu ani de o ka akosi aso se o tai honorable chi de odwuma na honorable ye no ne nije onkoso a enye but ye hu se Christophobi ahyase kasetia asofo kra bi ababontia be kasetia no bi kra edi kra ababontia say de oye no krampo na etia nyakoponti wan kra na ko wie no ewo wuo mu no wo mu hunya me bi fa no ho ni nia no dwe ho say ni de ono so de ababontia Okay. Me chia wetiefo ne wahwefo nyina. Obi bia o hwe nyame insura no. Miniaba honorable Kennedy Agyapong jumedi a odi no. Me de me hu ne say me supporting ya maame evangelist Dina Asamoah. Oni ne ya adwen say edwuma pa no ye. Me supporting no one ya okaye no anane ogusu ka no ho. Efri say won say nyame a ohata sri ya nyina ya sum yi ye ne nti ase ya o se ye ni patas ne nti ase te se osro ne ase ene asase intem Ni correct meaning ye ntime nten ase ewo the way o ye ne nyoma ewo na akwan nyoma bi a ya o ye anka miracle enwo ho mimi woni say honorable jumedi a odi no se onu krampo na menye sure say onimude nti ode ne ho kra share saa ne ode ne ho ahye mu no because ne ode ne ho ahye mu no life and death okay physically yenya wa yebekum spiritually yenya wa yebekum enti senye bibi na ebo honorable ho ban ka wo fi so ogusu ti ase ankonti asio efri say ase who expose bonsam wo fi so nya wa onkum obekum okay mimi woni say jumedi a odi na enya me pe ena oye na no woni onyame otimi yusu obia e wo mra opemu otimi yusu obia nka o yusu Paul efri say Paul no yo bidini na authority a onyame asomafo eso eba den ekobae
ye say onyame you so obi a no ye within it ya ni kingdom e ma ni be ye ni a onu ewade pe sana ewade oye na ade sana ewade eye na ade enti honorable onyame na you so honorable because okay. One say at times wo obi fiti ase wunim na na wie ye so wunim ebia honorable ye a waye ni na ebia for this purpose power when ye ni na ebia for this purpose because be jina bi o jina sesi ano unjina ye a e wo sika fem a unjina ye e wo bambo mu a unjina ye e wo nyanse mu a easy say you will fall. It me dem hu ni say onyame ensa wo mu ena ye nuanu masofo na omochi omo adwen no so mu hu say one nut spoiled the whole soup. Enti and sister was standing again say expose obia ebia odi nyame din en na mokwan papa so o say by their fruit you shall know them. Enti wono ufri say umunu ji umudi say ufri nyame a I don't think say you should have problem with your honorable no honorable onjeji yo oyi aten enti wo o ba o painful ena ye kunu di na ye rituals ebe ya wode enye wode okay so property gold na ya wode ya na ya age ena obi agya ye ne opa ebe ya wode okay wasa ase no obi di enitie agye ebe ya wode obi no ebe ne de enti nia oyi pieni nyina nya nsem a ebu akro ana eye nsem ebokro ana eye nsem esei nipa brabo enti adenti no obi a o se obi abrabo na nyame apa ne so ntama na wo a wo yuri onyame sofo a wasoma wo no what problem with that? What problem with that? Oba mercy, ye bi wa ha say. Ekofo ka say sha ase no na odi bishop da no obi nim ensem ba bon to know obi ane ne ya adwe because na ewo enfama mu de dada sa ensem na wo ho dada ti na kofo ne ya adwe so onko so amutanichi but ase be na nim na ase de ensem na sha ase chia guest a wo mu ba show ne so obu okrampa oba o si mini ni nya case mini nya fine bi send nitrogase ne suffocate we o te one ne suffontem aye basantia ono emu no na sema okeka otumu se from nsem ne ono anga so onyina ye e na ode kasa wo he guest o maba yesi abebi eni adane akodru na o Christian still na wo Saudi o support ede emma honorable because the say no for state here because who say ensem na chia who say it say an attack on the church and kasa say wo mo prima asori kra nkoso sa na nkofo bi eka na no nti o Christian ni be support na no de na kire e wo de na person on try me person me nyina so say de no person on kire bibi na chichi bibi ba no kre ansa na eja be so no na vapor like ya so bibi vapor e pu wusi ansa na eja na yeden aso one say I started and or the one person issue and na e de betuja gradually no amanfo so ayebu o mapo ne o say o ni stand so they couldn't come out and voice out and I say si o manya stand after all honorable time echi so I can come out and voice out something. Whoa, what I'm going through or whatever is happening enye ensem fata enuti na ma akoye bebre semono I divert eko because de bia ne fofra obi de yeden odeba enti na ma na akwa divert now when it comes to say a man for supporting and say they are against or condemning the church or what in your kingdom na say o good na say me who they say enye no kore yeah enye no kore Chris to be a child of God you know enye what you see or say I'm not moved by what I hear enye nia me say eni nia me hu eni nia kwaso na ma me tu anamo na mo nia hu mo ne ka kire asafo no enti when it comes to children of God, true children of God, they have relationship with God. Omuni nyame ewo inkita hu.
say my sheep know me, they hear my voice. Omote mene. Enti this hour ni mu no, o Kristo ni bebie eniwa, obeka se ne ekoso ibeto ni sintiji ada. Kojo Mr. Kojo. Obama si ye bibi ase. Mami nchirechire mu. Reaction na nkofo e dia ba. Me say. Okay. O Kristo ni bie eniwa sa mre yi mu ne ekoso ni ntebeto ni sintiji ase me nkwa sorry anase, nyame niwa anase. Aji so bi a onjine ye dida. Mami mbusa wo. Wo wuti o Kristo ni. Me Kristo ni. Enti ni a honorable ye ni na ekoso no. Etu sintiji ase obekwa asori. Entu mi sintiji. Okay. And sister ma dwen. Okay, enti me tell say a relationship a woni unyankopon wo. Enti enye ni obi beba beka, enye ni a wo bete, enye ni a ekoso because all this thing is biblical. Ebekoso. Eye bibi ebekoso. Nti wo na ese o prepare won say it doesn't matter ne ebeba ana enyo mebe sisi wo de wo begina asem bia ya make stand by your offering. Stand by offering. Stand by the truth. Me ntwa no but me o share reactions nkofo e dey ba bonten some e dey ba last time grandpa dia show no mo ye no title chia no mo kesetia ebiem so worship say Christopher ye sorry nyakopon kro mo say na ye djuma esi ano ya bofo na say wo mo nye segment o Christo ni we eni asori tie kra hunya ta ibeti asori ni science sem no show enu ka mami brem enu ka na eye mebufo na enu nkyere se wadwenu that be o me come for the masses ye ka say ma ahwefo na etifo okay enu nkyere se obi adwen or see the truth will set you free by knowing the truth it will set you free so why should I know the truth na fe di obi asem obeba beka ebe change my adwen then one kasa wo ngyina no kra ne ho worship na me tin nyame so mu na a relationship what one worship on edo kon o Kristo ni ekeka o kenya o say worship nyame then do it a relationship between you and your God if you have to lie down and worship it's personal relationship with God enti obi anu fan su nyame bebrayira enti obi di asemo ba fa papa na wo mu en wo shine ene wo nko no baby align with you no jato nchen and be focused that's why you have to be focused or see ube nyu ayenyu ube hye so ana wa hye na den ebe ma wa hye no kra na watem na ebe ma wa gina hyehyehye ni mu enti se wo ngina yie a na wo hinhim I no obi nkwase asem sorry no obi ebufu sem nkwase asem yo ba beka no ubeji etumetu nwanamo nanso se woni mu no kra no na woni onyame na wafa no wafa ni yie dia enye ni bia ubetia ya bonsam ne na ubetu nwanamo emra Yesu Kristo na nko eni mresun se obewu oni Peter then na Peter kan ye empire was so what no Peter I say Satan get behind me oba mesi mi to see ya o Kristo ni mu nya ne fofofo all these things ebesisi insense when na beba out unya ne fofofo sa but then na why wa adwen abo no kra na wugire mu no foundation be na wato wo ho insense hu bia entimi you won hwe entimi wo hwe asekra se wo sorry se wo ti bibi se ya wo ti mu se ebonsam ne nti asema wo kenya na medina so bi se asem se obonsam ne etimi ba show a eze Christopher ente echire so a na no enya bonsam ye support because dabi o mami mde buye o ka say o say adepa na onaboye adepa onaboye nkofo se ba show no so ncheche bi ebu ho mo de beto dwa no so tumi say achia efi Christo line mu dan na so ka say yen try support yen time na chi de oye na eye nyame akwan enti we no kra ni no kra ene boni e che baby fa ko edisem mienu na ehyem menu fa ko ni yesa ye tetre na nye boni na ye pe ade ama ye ho oye nipa ene nyame Yesu no ena omo abetina so omo kire omo adwen obia wo ra nyame de obia pe crash nsa okay ena ekwan nyame so mu kwan na nye straight isa rough crooked ubefa ejem ubefa nyu ubefa ha ubefa ni pansem ebi be kan mu yesem e wo bible mu blasphemy all will come
but won't say only pan nyame use ni de Elijah nyame use Elijah emra Jezebel ka say obekunhwe na Elijah ye ha Johnny ye kotena baby what in nyame kana say ni pasu emfa woni hawa onyame use na at times no they divert at times some refuse am wetin na nipa be hwe ase na some be sorry nti ejuma na oye no divert wo mu na wo ka sisi a ona bo divert wo mu ana se oda so adam nyame akwan mu oh se wa divert wo mu ana so na mu nyame akwan mu enu nyame pen na etimi ebe kire se what nyame kana se wa asem so ana mi gina bi se wo sa se nya wa divert so jame mi woni se nyame na eyusu no but aside that no so oye nipa. But when it comes to say oh ye ni ye anasa onye ni ye ndo nyame pe na ta ye chiri a obetumi a chire say we oye ni ye anonye but me nyame hunu na me ka say enye bibia na wo bedi e chiri omo ebekwa akofa oma babia no nia omo ka no wo hwe na nokre na like nia o ka no eni nokre na wo ni mo na emfa jato nchen na nia ye be yin be ko ba be ka wo hwe ni wo koyie na na say ni nokre ni koyie no na wafa because enye nya wo penya na wo benya so what mase nyame yusu no all right but enye bibia a wo pese wo te na wo bete enye bibia a wo pese wo free say ye no na beye obia to me the information be about out true because when you stand but who now also your Christo ni no o si ni ogina won no hwe na wanye den one share that means ni ebe no wa hwe ase no ebe den ebe ba okay oba Messi ebi mutu keka say honorable politician no ye no politics mun sem yen kan kran ko si yen sem gum ko fo di abro wo mu hwehwem ham ye sika no apagya na ham girls cars near the Tony de je omo fa omo wo ho omo asem de onfa ni nkoto so nka na azofo no ene odo omo nani esi omo sa de say omo kra de kra no Kristo na kan no Kristo nu a nyankopɔ ti mu kra po betimi a kyerɛ ehun se we na ye na we nye na nu mo nu akofa ai ya ngase mu ejuma ne betimi ya ma ye wonti adenti no wonfa ne nkyerɛ na ejuma di a wo di e wa ban mu no onye mu ye anse na beka Kristo fo de eno no dwo wo sen won say obi aka asofo adie na oye na asofo anyi omo asofo bebe wo Ghana o asofo anyi na honorable abomudin e wa that platform no so say anyi asofo ni na honorable abomudin e few of them so it's about few of them entenye asofo ni na honorable abomudin meaning say on condemning Christianity on condemning the worship and on condemning anka ombejina won yes any condemnation of children of God and I said the men of God but niye bia ekosu wosumase a onyame expose through him enti enye asofo nyina na wabom di asofo na mo ye bebre asofo mpanifo wo mo di mu what is your bomb mu bidin interview one will so be able testify evil about any of them ekukudam what me pese me bobodin ba woni nsa asofo mpanifo wo se woni musa ene ko asofo mpanifo asofo bebre so wo krampa ye ni mom Ghana asofo doso enti few no bomudi meaning say enye he is not against the kingdom of God but he is against those who are using omo yusu onyame di edidin someone wo sumase enti what is wrong with say obedient someone na nyame apa ne so ntama what is wrong with that well now asase no ka say me say one bad not spoil the whole it is any baba kwa ye na wo kana afide asede the way wo kana wo ka wetin na me say wo affecting who a true child of God you know okay because who nim no credit did that when biblical blasphemy and all that is it not in the word of God? It's in the word of God. And to who a Christian, what does this thing got to do with you? It shape you, reshape you. Emma would deny ye. Emma when you bound so. Emma who say you maybe what matters is only yami relationship.
Okay. That's Very nice, very nice. Yeah, the encomo no AC nanso me pe final words a odema Christopher because of the air cost 20 obi kra say o mi asori kra de mi nko bi mpo. Obi kra say o they see dem new asofu die ndi. Sa nsem na mo kan de na obeka e de a kire. okay. Me nuanom a mo hwe me tiefo ne ahwefo nyina nyame nhira mo. Nia me di tu dwane se wo yo Kristo ni a mema wa be mu mbu. Emre yi mu ye emre nyame pese wo gina ye you get your Christian life no rooted. Eti mema nia ekoso ensiu entu sintijia. Na nyame kan se nyame wo we wo gane wa oyo nyame. Se wo njane won so oyo nyame. But wona wo ngina ye na wo si ne ekoso nti no umpe Bible believing church enko asori no una wa brabo na ngina ye because onyame wo we wuja ni si wa brabo enye ye da he onu pe na obetimi aboa etu ka se won ko asori because of pastor bi ne ye bi a wa ya enye wo pastor wo nim se wo pastor no or the no kra na etete wa na wo hu se wo ya ayira ungina ye ne ekoso ni na bonsam so be boni kwan wo mu a odi betwi akra bebre e di akọ hell ana wa divert omadwen akọ wiase so enti yenhwe ye ho yie na ye mendwen se asofo ne papa enim na asofo no papa wo Ebusiafo oba Mercy na Martin ni se say asofo no papa wo enu nti wo kwa anu akoni ye nu ahwe ni so ye ebusiafo edi besi ha na ye di sino mecha so betimi afollow yen ewo ye Instagram page at @2gh_. Ebiemu so no adwentwe bi a wo fa enkomo ye twetwe wa ha say no obetimi edi ato ye comment section ho no na wa subscribe se mo subscribe e be bia e be upload video no so betimi enya notification no ewo wo phone so na me ya doma ye besan edi enhyemu bi midin ede na na ama owusa media esi.